Selam aleykum, hürmetli seyirciler. Bu UATV studiyada Ukrayna haberleri. Bugün iyulның 6-сы Cuma akşamı kunu. Buyuk Britaniya Ukrayna toprak bütünlüğüne ve müstakilliğine kol tuta ve Rusya istilasını takbih etti. Bunun hakkında Ukrayna baş naziri Vladimir Groysman Britaniya senatdaşı Theresa May ile Londra'daki kuruşuvandan son bildirdi. Hükümet başları iktisadi işbirlikini müdafaa ve London tarafından Ukrayna istilatlarına kol tutuvunu müzakere etti. Bundan da gayrı Brexit'ten son serbest ticaret zonasının teşkil edilmesi boyunca mesliyatlarını başlamağa anlaştılar. Groysman'ın degeni gibi Buyuk Britaniya'nın Avrupa Birliği'nden çıkması yanı şarayitlerini yarata. Bu şarayitlerde iktisadi münasebetlerinin temelini teşkil etmege pek mühimdir. Ukrayna ve Buyuk Britaniya arasında ticaret miqyası былтыр tahminin 2 milyar dolarını teşkil etti. İleride ise 3,5 milyardqa kadar artması mümkün, dey Groysman. OBSE Parlament Asambleyası Rusya'nı işgalci olarak tanıyabilecek. Bu Minsk'te bugün başlanğan teşkilatının 26. sessiyanın iştirakçileri tarafından bakılacak beyanname leyhasının kararıdır. Vesikada şu sırada Donetsk ve Lugansk vilayetlerinin ayrı rayonları Rusya milis güçlerinin nezareti altında olğanını tanımağa teklif ettiler. Bunun ile Kreml'ni Donbas ve Kırım'nın işgalini toxtatmak ve Minsk anlaşmalarına riayet etmeye çağıralar. Rusya Federasyası işgalci devlet olarak zapt etilgen teritoriyalarda OBSE heyetinin maniyasız hareket etmesini temin etmeli. Sessiyada Avrupa, Asya ve Şimali Afrika'dan 700 misafirinin iştirak etmesi beklenili. Kırım'da işgalci mahkeme Ahtemçi Goz tevkifinin uzatılmasına imayanın itirazını red etti. Bunu meclis reisi muavinin advokatı Nikolay Polozov bildirdi. Evvel Kırım'ın sahtı yukarı mahkemesi Çigoz'ны hapiste da 3 ayga kaldırdı. Oktyabr'ның 8'ine kadar. Sizoda o 2015 senesi yanvar ayından buluna. Yarımada'nın işgalci hekimiyeti onun 2014 senesi fevral 26'sında kütlevi tertipsizlikte iştirak etkeninde kabatlay. O vakit Yukarı Şura binasının yanında Ukrayna toprak bütünlüğü tarafdarlarının miting olup geçti. Olarga Rusya tarafdarları karşı çıkan edi. Kokte kuş gibi uçmak, hiçbir motorsuz. Uçakны tek hava akımı ile adare etmek. Kiev civarındaki aerodromda en yaxşı uçucular toplanıp Ukrayna çempionatında öz ustalığını gösterecek. Uçucu rolünde özünü Yulia Kurичкова sana baktı. У этой машины нет мотора, но она способна... Bu maşına motorsuz çalışa. Ama havada 10-100 ve hatta binlerce kilometrini geçebilir. Gelişken hava akımlarını tapabilgen uçucularının ustalığı sayesinde. Ama ilk evvela planerni buksir uçağının vasıtasının götürmek gerek. Şimdi biz yarım kilometre yüksekliğine götürülemiz. Uçayık mı? Uçuş vaktinde uçucu yelinin kuchu ve yönelişini takip etmeli ve esası bulutlarga esaslanmak gerektir. Çünkü onların şekli, ölçüsü ve tüsüne bakıp hava akımı uçağını ne kadar götürebileceğini anlamak mümkün. Ve planerinin daha ne kadar uçabileceğini hava şeritleri ebden işi. Şunun için uçuş unikaldır. Кроме того, что она должен уметь хорошо летать, ты должен... Yaxşı uçaknen beraber sen texnikanı anlamak gereksin. Meteorologiyani bilmelisin. Adi uçucunun bilgileri ama şu sırada koçurucu yok. Onun için meydançıklar, texnikalarını, kunluk taktikalarını düşünmek gereksin. Ukrayna çempionatında evvelden planlaştırılgan marşrut boyunca uçağlar 2 hafta devamında uçucular bulutlarının kenarına 2 kilometrege kadar kotarınıp diğer uçucularını uzıp geçmeye tırışaydı. Ukrayna uçucular bütün dünyada bellidir. Hususan kadınlar nam kazangan. Наши женщины входят в десятку лучших. Kadınlarımız dünyanın en yaxşı 10 uçucunun arasına kire. Erkekler biraz arta kala. Elige kireler. Kadınlar ise her yıl öz yüksek eksesasını korçalay ve herkes için. Ukrayna kadınlarının o kadar yaxşı uçağının sebebi sır olup kala.
Мухадес ресім ве Украин тақымның анасы Валентина Топорова. Энді 40 yıldan ziyade sportnen uğraşa. Dünya ve Avrupa'nın çok defa çempionu. Bu çempionatta erkekler ile bir sırada yarıştı. 4. yerini kazandı. Самый большой маршрут оказалось это. En balaban marşrut birinci yarış gününde bizim birinci meşguliyetimiz idi. Uç koşuluk 352 kilometr. Ava şaretleri de zor idi. Suratımız 1 saatte 82 kilometrni teşkil etti. Bu açık uçuş için pek büyük surat değil. Ava tahmin etkenimizden beter oldu. Çempionatta ise erkek galibe kazandı. Oleg Yakovenko. Onlar cisini devamında avağa çıktı. Çempionlarını arbi kırıcılar hayırlamağa geldi. Onlar bu meydançıkның yanında öz talimlerini geçirdi. Украина Черногориядан сон НАТОның невбеттеке азасы олмалы. Вебу Украина Альянс үшін апынсыздан тез олып кечмелі. Бұны юқары рада спикері Андрей Парубий Украина ве НАТО арасында ишбірлік мейенімесінің 20 елығына бағышланған парламент топлашыбында білдірді. Қайдеткені кебі екібен 20 сенесіне қадар Киев хавсызлық саасыны НАТО стандартларына ұғынлаштырмалы. Өз невбетінде Авропа ве Евроатлантик интеграциясы мәселелерінде баш назерінің муавины Ивана Климпуш-Цинцадзе дегені кебі Украина Русия Федерациясының истелесіна өз башына қаршылық көстермеге девам еті. Бұның еле Альянстан ярдымны сұрамай. Фақат зидиетте телефлерінің сайысыны эксілтмек үшін мұдафа селесіна мұқтач. Украина медениет назерлігі Москвада açılған Пантикопееве Фанагория Босфор қаралығының экипай тақты сергесінден чорлана. Анда 450 экспонат тақдим етілген. Миллияттан евел 7-ші асырдан ве миллияттан сон 1-ші асырға қадар деверге айытылған шейлер көстерілі. Оларның арасында Керичтеке Шимали Қырым тарихи медени музей қорығы фондундан алынған экспонатлар бар. Сонки еллары Қырым Русия тарафындан ишғал етілгенден берлі тапылған шейлерні айры группаға көрсетіп көстерелер. Русияге экспонатларының кетірілмесінің Украина зерлігі Украина қануниетінің қаба бозылығы оларақ адылай. Қырым музейлерінде олған экспонатлар Украина мүлкиетідір. Ве халқара ве милли қануниет еле сақланыла. Бұның еле ватанға қайтарылмалы. Бірлешкен Миллетлер Тәшкилаты Африкаға Украин ашлығынен ярдым етежек. Бұтын дүния ашайт ярдымы программасы черчевесінде Тәшкилат 40 тонна ашлықны сатын алacak. Августның башында оны Шарқи Африканың Джибути девлетіне кетірележеклер. Бұны Зерно онлайн хабер агентлігі білдіре. Июнның сонында Украина қой қожалығының истесалжылары бірінші ашлық ве бақлиятының 300 тоннаны азарлады. Скифия. Скит вемен Никопольде атеш екелерінің керамик симпозиум олып кечті. Анда Украинаның чешіт көшелерінден екелтірашлар топланды. Екелер парканы яраттылар. Шер, Сакин ве Мусаферлер бір авта девамында оларның япқан ішіні незарет етіп юрды. Умумен 16 екел япылды. Тахменен 4 тонна чамурным құландылар. Бұндан да ғайры илк сефер бұйуклер еле бірлікті балалар симпозиумы да кечті. Бұтын япылған әйкелері Никополь өлкешінаслық музейі өгіндеке Скиф бақчасының темелі олды. Джамаланың көяшы Евровидение 2016 ярышының ғалебі ақында весиқалы фильмні Киевде тақдим еттілер. Муэлиф ве режиссері и свет журналисті Элис Йонсон қайдеткені кебі ғалепнің 1944 ерандан файдаланып, дүнияға Қырым татар халқы ақында 44 сенесі сүргінлігі ве Русия ишғале шарайтлерінде халқының яшайышы ақында екеетмеге тырышты. Фильмні чықармақ үшін ишғал етілген Қырымға барып келген еді. Фильмның әнді исвечеде көстерделер. Мектеп талебелері оны тарих дәрслерінде бақты. Режиссер фильмның Украин телеканаларында көстережегіне үмітіні білдірді. Для меня было очень важно показать. Бүгін Қырымда Қырым татарларының вазиетіні көстермеге менің үшін пек мұйым еді. Чүнки бұл бір цикл кеби илерілей. Бізден лаф еткен бір инсан шымды Қырымда екінші сүргінлікнің олаятқаныны айтты. Фақат бұл девамлы ағыр сүргінліктір. Він
такі дуже глибокі. Пектерин бу фильм олды, оны бақында ағла едім. Режиссер мені тік ярышта іштірақ еткен ержекі беді гілді, бұ ярышқа yolumны ғалибе қазанмақ арзумының неге бағлы оғанына көстірмеге тырыштым. Бұ фильмде біз ғалибеге инанылмас авесіні көре білеміз. Украинаның волейбол бойынша қадынлар тақымы Авропа Лигасы 2017 ярышында ғалибеге емин адымны атты. Хельсингте кешірілген бірінші финалда Гария Егезаровның ойыншылары Финляндия тақымыны үч бір әсабынен енді. Құруға да ғалибе қазана білейділер. Ама үшінші сәтте 20-13 әсабы еле ғалибеге вақтындан әвел инандыве, сонында пешман олдылар. Нетижеде әсап 22-25. Сонки ойында Украин қызлары мейданчықның сайбелеріні мейданчықтан йоқ етті. 25-11. Енді елінің 9-ында Ивано-Франковскта Қадынлар лигасының финалы кечірілежек. Хатырлатам, Украина бұ ярышларда ilk сефер иштирак етті. Бізім әркеклер тақымымыз кечкен жұма әртісі күні турнир чемпионы олды. Енді Қадынлар тақымның мевбетті. Үрметлі сәржелер, бұдақықаға бұ сонки хабер дады чоқ хаберлерінің Украин форум сайтында оқой білесіңіз. UATV елі олыңыз, сағлықнен қалыңыз.